line mugatandika obagabira ku mitano itano mufune mama twida abalumba ngaife tuva Mukono tuva Namutumba tuva Luuyi tubakubira waimwe ndikuwakobera zenino obusobozi obukunga abafuka ebisogeno yona mukemba ki titwenda kutuleta ku bugwaga gwagwa obwa abantu mufumire bugwe mufumire omuntu ewe omuntu yaire waimwe abantu bakobati barachi abebuyende neka muri mwikiriza mukaire bakudogere waimwe kwambanga timwesobola twida kunga busonga twide tulumbe kamuli timwida tesa tukube bichya obukolo buno omusanyi nigina nze nkubira bukubire obukolo bwa ibo obukozi nija kuyimbula abavuka bemiko abantu kuba Mukremse parliament kwa myaka 2 aye eziransi yata ku nvumbo aye newunya njo omuntu ali ku envumbo America Bungereza eya UAE asobola kwewandisa mu kibiina kya NRM amateeka ga NRM muli mwako bati obanga ojja kuba candidate olina kuba kyeta high moral principles high moral integrity ekyo kyonka Chiwati chimukiza even kwewandisa kutola form wali kuwe mpi constitution ya Wookoma the constitution ya Uganda Wookoma so ndikwenda we delegates mwetegeze bulungi constitution ya Uganda mwetegeze qualifications zo kukulembeza mu Uganda mwetegeze bulungi constitution ya NRM mwe masale nani yetaga okubakikirira Andiamo lì,